Aha ngaha uko dutangiranye ibintu wagira ni abantu ariko wakitegereza neza ukabona si abantu. Biragaragara neza yuko uyu nguyu ari umugore utwite. Hakuno turabona uruyoka runini cyane ruteye ubwoba rugenda rwikurura mu gashyamba. Ruragenda rupanda igiti, rumaze gupanda igiti urabyitegereza neza. Inzoka yaragiye ipanda igiti. Hakurya yinjira mu giti wari wagira ngo ni umwobo. Ese rugiye kureba iki mu giti? Rugiye ku magi, ndi kubonamo amagi agera kuri 4. Sasa y'inzoka yinjira umutwe uri kuza werekera hahandi hiri kuva. Rwaraje rugota amagi rutangira kuyabara neza. Nuko nkuko dutangiye hakuno hari ikindi kintu kiri kugenda wagira ngo ni impundu. Ibi ngibi ni by'abazungu bavuga yuko abirabura bakomotseho. Rwaruyoka rwumvishije umuntu rurangije rurasohoka. Mana nyagasani. Rurasohoka. Rurangije rujya hejuru ku rutare. Rurahunahuna kugira ngo rubashe kuba rwamenya wagwana bimeze bite mu gace. Uyu nguyu nawe ari kugenda. Kigaragara cyo yaraje aza hahandi neza hamwe na cya giti. Arangije yihengerezamo. Amaze guhengerezamo kibonamo amagi gitangira gukinisha amagi y'inzoka. Gifata igi kirarirya. Ese birakigwa amahoro cyangwa? Ndagira ngo ukurikire. Kimaze gufata rimwe gifata n'irindi naryo kirariruma. Ese ibi bintu biraza kukigwa amahoro? Kirangije kikanda kunda bigaragara ko yuko gishonje. Hakurya hari akandi kanyamaswa kahoze kari imbere ya nzoka. Inzoka nayo irasa ngaho ishaka kuba yagahembwa. Kanyamaswa kabonye inzoka kabona uburyo inzoka iri kugenda iza gake pole. Mana nyagasani ntabwo kigeze kayibona. Inzoka iragenda ibikizingiyeho. Ikizingiraho bye. Nyamaswa ibura uko ibigenza irangije ihita iryama. Mana nyagasani. Inzoka iri hano iteye ubwoba. Namwe ubwanyu murabibona. Kimaze kugatsikamba ka kanyamaswa cyaragiye. Mana nyagasani riba cya kigabo kijyamye kuri cya giti. Inzoka nayo ivuye gushaka umuhigo. Yaraje neza isanga wa mugabo ari hano hamwe na yanusi. Inzoka isohora ururimi irarakara.